Igitigiri kinini c'abanyekongo bari bahungiye muri Uganda kubera ibitero vy'abagwanyi vyakozwe mu bice babamwo vya Canzu na Runyini baramaze gutahuka basubira iwabo kubera hatabayeho ingwano ejo ku munsi wa kabiri. Inkuru y'idonido tuyikesha umumenyeshamakuru wacu muri Uganda Ignatius Bahizi. Amakuru dukesha umuryango wita ku mpunzi HCR avuga ko benshi mu bari baraye bahunze bamaze gusubira mu gihugu cyabo. Ukurikije itangazo ryasohowe n'uwo muryango, abantu 11,000 nibo baraye bahungiye muri Uganda. Umubare w'umuryango uvuga ko wari munini cyane, igihugu cyari kidaherutse kwakira icyarimwe. Umuvugizi wa HCR muri Uganda Roko Nuri yatangarijwe ry'Amerika ko muri abo 11,000 abenshi bamaze gutahuka. The latest is that there are about 1,000 people now at Bunagana. Amakuru mashya nuko ubu hasigaye abantu bagera ku 1,000 bari Bunagana, abandi 300 akaba barahitwa mu kibaya. Ibi bivuze ko umubare munini w'abari bahunze umaze gusubira muri Kongo. Twamenyeshejwe ko iri tahuka ryatewe n'inama hagati y'abayobozi ba Uganda na Kongo baje kumenyesha abahungaga ko umutekano wagarutse mu bice byabo ko babisubiramo, ariko tuzi neza ko umutekano w'ako gace ka Kongo utakwizerwa 100%. Ubwo twe nka HCR ntabwo dusinziriye, tuzi ko igihe icyo ari cyo cyose ibintu bishobora guhinduka. Therefore UNHCR remain on high alert should the situation flare up again. Ko nuko byari bimeze ku munsi wa mbere mu mujyi wa Bunagana, aho ibyo bihumbi byari byahungiye. Uyu mubare niho nawe ubona w'abantu benshi nka gutya, abandi bari kunyura iriya hirya mu Rwabara, abandi bari kunyura mu Kibaya, abandi bari kunyura Busanza. Dushaka ngo tubashire ahantu hamwe, ariko niba uri umusirikare uramenya urabutazanye imbunda mu gihugu cyacu, iyi mbunda uyisubiza iriya yo wayivanye wongere kubona kugaruka. Abamagiriye hatagira uwo dufunga. Uwo yari Ebel Bizimana, umuyobozi mukuru w'akarere ka Gisoro, ubwo yaganiraga na zimwe muri izo mpunzi. Nyamara ariko amakuru dukesha amasoko y'ijwi ry'Amerika ari ku mupaka w'Ibunagana, abantu benshi biriwe bambuka basubira iwabo muri Kongo, ku buryo ari bake cyane basigaye muri uwo mujyi, n'abandi bake bari bamaze kugera i Nyakabande aho impunzi zisanze zakirirwa. Navuganye na zimwe mu mpunzi ziri aho Ibunagana zimbwira ko nazo ziteganya gusubira muri Kongo. Umutekano ntabwo wari wagaruka neza, bamwe bari gutaha n'abandi bakaza. None wowe wafashe ubuhe mwanzuro, nawe uri gutaha cyangwa uri kuma Uganda? Oya, ngenda cyari hano kuko ntaho nabona ko ari byiza, nta rusaku twumvishije, nuko tuzi yuko ahanini cyane habagaho ingaruka. Amasafi gagambye menshi ejo, umunsi ntayagambye. Tegura yuko ejo twataha tubonye nta kindi kibazo kibaye, tubaye bukeye neza ntitubone ko hari izindi mvururu twataha. Nanjye ndiga ngo ndahe ejo, ngo ndikumva ngo babasubiza inyuma, ariko ntabwo tubizi neza niba bimeze bite. None se ubwo nusubirayo uraba wize umutekano wawe? Nukupfa kugenda gusa tukareba byongeye twanagaruka, none se twakora iki? Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaragitangaje ko umutwe w'abarwanyi wa M23 ari wo wagabye ibyo bitero mu karere ka Rucuro ahitwa Canzu na Runyoni, ariko uwo mutwe wabihakanye. Mu itangazo wasohoye uno munsi, perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yateye utwatsi ayo makuru avuga yuko ari bo bateye muri ibyo bice. Bisimwa yavuze ko M23 bagiranye ibiganiro na leta ya Kongo, kandi akaba bagitegereje ko amasezerano yavuye muri ibyo biganiro yashirwa mu bikorwa. Nibutse ko umutwe w'inyeshamba za M23 watangiye intambara muri Kivu ya ruguru ya Kongo mu wa 2012, ari kuza kuja mu biganiro by'amahoro na leta ya Joseph Kabila bisoza impande zombi zigeze ku masezerano yasinyiwe i Nairobi mu wa 2014.